up guys? So nami sa Cuchi Tunnels. So danita magpabuto og AK-47, M16 og uban pa kung unsa inahan nila. So tara, let's go! Yan lang ni sa entrance. Tunnel na siya pagawas namin. The movie was journal was printed in the first division came to Fuji in 1966. I got hair from. Okay. Kaya lang ako babae. Lasang sa Cuchi Tunnel. Ito na ko sa isa ka tunnel nila. Tigo rin ito masigo. Grabe na lasang ba eh. Amazing. Yan, hindi lang gigubaton. So no. Grabe ka dense na forest. This is one of the fighting bunker. Fighting. The reason why in the war time when Vietnamese came here, they could not see where local fighters. Because Vietnamese came here far away 50 meters, local fighters. So na-stagnant na tangki din eh guys. 1970s ni Butok. So mines daw kuno nila ko na derail. Wala sila intention na gubon kundi i-derail lang nila. Eh baga daw kuno ang skin. So manilang trench guys. So trench ni padulong dagto na ibangag dagto. Nya ilang trench kay connected sa tunnel na maabot daw kuan mga 50 meters, 150 meters. Sama na yung katong dito nado ni mo gawas araw nusan. So can you say that one? Grabe no. That tunnel. Lead to that tunnel. So marag ako sa input lang des mag-enjoy sa ako dani nalingaw kay ko gayo. So see you guys later, bye bye. Hinig pabuto na mo sa armas.